menadžeri. Oni vladaju svetom. I sve vrste menadžera su na engleskom. Account manager, brand manager, marketing manager, production manager, PR manager, assistant account manager, second assistant brand manager, marketing manager assistant. A ja sam kafe kuvarica Radojka. Pardon, catering manager. Sad, moj posao je bio da pišem reklame, znaš, i provalio sam kako se reklame pišu, što gluplje, to skuplje, ja? I imali smo jednog klijenta, proizvodi neku hemikaliju koju on zove sok. Ono, boja, šećer, emulgator, voda. Sok za goste, što bi rekli domaćini, ja? Pa mislim, ko će svojima da daje taj otrov, ja? Uglavnom, hoće čovek reklamu, ne pita šta košta, samo da ubedimo ljude da je to zdrav i prirodan napitak. I tu ja stupam na scenu. Kakav naziv dati nečemu od čega svetliš u mraku ako popiješ previše? Nameće se ime Sokić Zdravko. Od najboljih plodova prirode. To staviš krupno napred, a po zadnji sitnim, najsitnijim slovima nabrojiš sve one svinjarije koje Zdravka čine neodoljivim, ja? Onda treba odrediti ciljnu grupu. Znaš, čim pogledaš onako sok, shvatiš ciljna grupa sirotinja. Podvrsta seljak.